Afrikay sigay kon ngarantoy pakpak nang gastusan ko'y pila aglapigan o nadilan taat san lasos 50 pa suimpayan kon wangalan susto-suston pitoy bulan suimpangikot daed sayan sigay impay paleg kulag satan di maduaway sa bangay dagupan say tinaboy dagdagan jag kamilingtan bayambang asun suisiran amayamay nagbaytay tayod kalmay nila norton dinamay pati abong yamayamay siyak metlay makalilikot tasay siray kimuyag-iyag buisit ko nandeker-eket tapi nubuak na siray ikut impabilwas kulag satan tasaray siray man lalaban saksakay sunak daan yani dayang nagbaskagan impay sabit kun tampol pitumplundul sunang gayugoy say tuoy kimalayogoy yaanggad madwaway lumboy impalaba kulag satan nen simmabiet tindaan totooy nan sasamsama nang gapoy bayar puro utang inupot dan sinitsit pati siksik pati pait puros utang balet siyak lalaingay asabit nanon sa biyak laed abong siyak ulaw ko'y umbabarong agkumbalot na kuyong tain nyarap tulaed sukong binalgot to ay kawisto pati balao pati aklo bangsay intilak to kalamor butaw ya kaldero inapagton pati ayap kintoy manok kinto ni pato sa balet so betang ko pusan masinan tanaburog ya aso si katoyay palar ko tatinay nantuak na nakulaw ko si katoyay palar ko say kamong ko usatan aso siyak tay nakigasang-gasat baring numam ay tuy biyag ornong ko akwartak sigay tinangi puunak dua gasot akadep pa inaramid da asungadan na talo bulan ket kagudwa day tidaklis ko idinalpas da sabangan tiga bonorte nang ipakatan mi jay sigay taga abraken aringgay imay dana kipaguray ngem gapot kaadoda narbat rang tay jay santa babalay jay bigan ket nairaman daanar narba ragsakot na palalo tati lames naruay apodno ngem aglalaban dan Diyos ko simken tidanag ko jay iket pinerdida dagiti lames nakabulos da may sat na bati anaubon iti pasok na pinaisang at ko adagos 70 ano ang tinangiguyot inggan sentrot lawag dagiti tattao ti kimmuyog pinapartik nga insigidan idi makagtengkam di cindaan nagiin nagawan dan ngemawan bayad puro utang inibus da pati siksik pati bagis pati siit ngemawan mati nagbayad syaket ngarod tay naswitik idi sumangpetak jay balay ni bakit ko ti agor oray napalalot pungtot na kasla kayat nat pumatay binalkot nat badbado na pati aklo pati banga pimantimba tinatay lusok nga orinola pati dingwen biningay na tay manokken pato kukwana pimantimba tinagudgod nga so nagsaro tapusa
Pimanaw ni bakit ko adi man la nagpakada. Piman agasat ko ti kabalay ko, asukin pusa. Walay guguston ko hanggang siyak inar-aro. puntan kumeta hanggang pupobre walan panagbilay ta. Dapot nun ibus ngaw suwalan lignaan ta. Walay maong sirin Antu tandoy pasyar ita inertay lang ta. Pasyar ita kinan Maria ta insan ta idebet no siyupay kursunada. magangga na manaya Ay unyatwa walay kang kampuyo. silong na sigla ay unyatwa isyong talagan masanting. Makarin yung mata di mo tilyan impamikking. No siyak sulabay tuoy Agarap biadwa no si kamotoy makakaligatak sila sirin isyong ipalabim paladsyak. Tamaong itsikata mamuray nga na. magangga na manaya Ay unyatwa walay kang kampuyo. silong na sigla ay unyatwa isyong talagan masanting. Makarin yung mata di mo tilyan impamikking. No siyak sulabay tuoy Agarap biadwa no si kamotoy makakaligatak sila siring isyong ipalabim paladsyak. Tamaong itsikata mamuray nga na. Tamaong itsikata mamuray nga na. Pare kursunada oray siyak met ay ayat de kasta akmet. uray na pobre di pa nagyanta. Nakudno at tarigagay di irok no'y kakenbuana. At day bagang sika Anya dayta may sa kondisyon sawan latta itanto ang pasyar sadyay malayda. Itanto tamagen no asinod ba'y kayat na. Ay na nagpintasen no dayta dapay kalit na nalignos alangak. isula unay pinapangawis. Isem ni Maria no inako'y buyaen. No siya ti kayat na Ay agbegela nung ngarot sika aglanto-lanto ang awan kaskenwana imang panuno musikawen no siya di makagunpo. Ay na nagpintasen no dayta dapay kalit na nalignos alangak. isula unay pinapangawis. Isem ni Maria no inako'y buyaen. No siya ti kayat na Ay agbegela no ngarot sika aglanto-lanto ang awan kaskenwana iman panuno no sikawen no siya di makagunpo. No sikawen